आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो. अभिव्यक्ती स्वतंत्र दीस मंगळारा मनयलो. पयलीं सोशल मिडिया प्रेसाक फॉलो करताली. आतां प्रेस सोशल मिडियाक फॉलो करता हो आयचो काळ म्हूण ज्येश्ठ पत्रकार संदेश प्रभुदेसाय उलयलो. असो आशिल्लो की ही सगळी जी सोशल मिडिया आशिल्ली जावं फेसबूक ट्विटर आनी कितें ही प्रेसाक फॉलो करता. हांगा आतां सगळें बदललां. हांगा प्रेस जे आसा ते सोशल मिडियाक फॉलो करता. बीन लादेनाक जेन्ना मारलो ताजी पयली बातमी ट्विटराचेर आयली आनी ट्विटरा वयल्यान इंटरनॅशनल मिडियान ती उखल्ली आनी ती न्यूज जाली. जो नॅशनल म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचो दीस आसा तो सगळ्या लोकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचो दीस कारण तांच्या हातांत प्रसार माध्यमां आयल्यात म्हणून तो मनोवचो अशें मागता. ऑन अ लायन ऑफ ड्युटी मेळ्ळ्यात, आपलो जीव दिला, सॅक्रिफायस केला, अशे जे पत्रकार आसात तांची याद म्हणून हो दीस मनयतना तेच तरेन फ्री प्रेस आनी फ्री जर्नलिजम आनी एफेक्टीव जर्नलिजम कसो जावचो ह्या पद्दतीन ह्या दिसा विचार जाता. गोवा फॉर गिव्हिंग 8 मायाक मदर्स डे मनयता. संस्थेन कार्यावळी प्लान केल्यात. Since Mother's Day has been celebrated by us to support the saving of the waters of Goa as a dedication to Mother Earth, to Mother Planet and to Mother Goa, we extend that campaign. And this time we have the Save the Waters of Goa. We will have various programs, one starting from Made. There will be boat ride, there will be a sailing expedition coming from Made. John Pollard from Made will be coming with his sailing boats from Made to Zuari. The final meeting point will be at Zibop Zuari Zibop in Utorda. There's another expedition coming from Dona Paula, which will be led by Derek Menezes, he's a regatta champion. Simultaneously with the expedition from Made, we'll be having also bike rides. People will be coming with bike, all in support of our campaign to save the waters of Goa. Mother's Day is going to be a dedication to Mother Goa and to Mother Earth. गांवकारांनी गावसावाडो शिवोले सायबिणीचे फेस्त मनयले. ह्या फेस्ताचे एक खाशेलपण काजार जावपी चलयो सायबीण मायाक फुलांचो क्राऊन घालता. स्टॅच्यू बांधलेली त्या वस्ताक हे आमचे गावनीक सदांच मायाचे पयले जातात आनी कोण लोकल गाजा जावपाचे आसा ताका आमी ताका हें दिता संगीत दिता ताका क्रावन करतात. I feel very blessed and honored to have been crowning Mother Mary on this feast day. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मुंबई FC घरोवन स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा फेडरेशन कपाच्या सेमी फायनलीत पावले. सुभाशीश बोसान मारिल्ल्या गोलाच्या नेटार बुधवारा फातोड्डे स्टेडियमार स्पोर्टिंग एका गोलान जिखले. स्पोर्टिंगान आयतारा मुंबय वचून मुंबई FC घरयल्ले. आता सेमी फायनलीत स्पोर्टिंग एजवाल FC कडेन खेळटले. आयतारा मुंबयचेर तांच्या ग्राउंडार जैत जोडिल्ले स्पोर्टिंग क्लबाचेर पयले हाफान मुंबय FCन बरोच पेज हाडलो पूण दुसऱ्या हाफान स्पोर्टिंगान आपलो खेळ सुदारलो आनी सुभाशीश बोसान ही पेनल्टी मारून पणजेच्या क्लबाक जैत जोडून दिले. What clicked for you over the two ties, over the two legs? See, regarding this match, last match, yeah, the boys were really more focused. Today, this is a difficult match when you read from the away match. Home match is obviously good because you know they'll be coming on. Right. So, and that one goal advantage is always back of the mind. So that was a problem. We couldn't keep the ball much. If we had kept the ball, it would have been a different story. But again, credit to the boys. They defended good. It was more of a performance that you dug out. The hard-working sort of a performance, more than anything else. It's a drain, boys were a drain. And it's a 4:30 match also. So what preparations for the semis? Yeah, we have to gear up now. We are playing first away match, so we have to stay focused on that. Good that they have shifted the match. We were supposed to play on 7, which was very hectic. Tomorrow we have to travel, and it was really tiring for the boys. So 7, yeah, definitely we get time to recover. Because this time of the year, it's always difficult to play back-to-back matches, just in the rest of 2 days. Yeah. So definitely we will go back, have some rest, and then travel to Iceberg. What improvements that you would like to see in the next match from the first 2 legs? Any area that you would like to improve or strengthen? Yeah, just
So my main aim is just to keep the ball. If we keep the ball, then we can dominate anything. We can have edge over the others. What went wrong? आपको क्या लगा क्या गलत हुआ? अच्छा था, सब कुछ ठीक था। फिर बाद में आप लोगों ने भी देख रखे हैं पेनल्टी क्या हुआ, आपको क्या लगा? पता नहीं, मैं तो देखा ना, मैं तो अंदर थोड़ा लेट हुआ आने से, बट अभी वीडियो जैसे देखा, क्योंकि डाइविंग के लिए दिया, आपको क्या लगता है डाइविंग के लिए फाउल दिया था कि हमें नहीं? अभी मैं अभी हो गया डैमेज, और यू कैन कुछ नहीं कर सकता। और एक है व्हेन यू कम यू प्ले विद स्पोर्टिंग, यू हैव टू बी अलर्ट। प्रुडंटा खातीर दत्तराज नाईक. लंगडी, दोरी उड्यो, लगोरी, कोयणे बार आताच्या भुरग्यांक ही नावां नवी. ह्या फाटल्या पिळगेच्या भुरगेपणांतले खेळ. क्रिकेट, फुटबॉलाच्या जमान्यांत ही पिळगी ते विसरली. आल्ला केरी दत्तात्रय सेवा मंडळ हे देशी खेळ तिगोवंक यत्न करता. केरी ह्या खेळांची सर्त जाली. जिखतल्यांक आंबे, काळंगां, चिकू असल्या फळभाज्यांची इनामां. नेणटे आनी जाणटे फाटीं रावले ना. हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.